nabon chawin nil ha pha jani chun Genesis bung thum chang som langa na achun pansa in pathin thu in ke holim ben pathinin Adam le Eve chon sin al ha zova gal len ta na phon do lagaw gal ichu in saving akhat na gul le numeinu ke ka galomin gul chil ha le numeinu chil ha ka gal ahin phong do tan gul chule numeinu chil ha chu jen ki kaung chun gal ahin phong do tan hi gulin hi chil ha numeinu chil ha keng hotal jom chu avo chima numeinu chil ha in gul lu chu avo chip ding a hi ati evet sat eni sim do ta ve ai le bible gul chu ni pi evet sa ham ti dinga hele satan evet sa hi ti he ta ve aban de la gul chil ha chu koi ho ki sei na hing hitam te le zania eni sei do bang wa chu chon phalo mi te satan hi na character hin nei ho chu chon phalo ho pathin thu banga chi lo ho chu gul chil ha ho hi ve ai le numei ki ti hi bible pi ki sei ham te hele pathin ko do mi chon pho ho ki sei na hi in tu lai pa wa chu hobung iti pa chu hobung ki ti ecclesia ko na kila do ko do ko chom ti na hin ya chu mi chon pha pathin a ko do a ko chom ho chu numei nu chil ha ho chong hi ta ve ai le numei nu chil ha tu te khat so khat ati chana polin galatia cho hi chu tu te chil ha khat chu ko hi tam te hele pakai krista hi pathin in gala phon do achun satan chu akit sabe se jingin akihin so na thei dang om ta lo ji chun ipia hin bol tam na te hele chil ha tu tip he chi numei nu chil ha chu ahung lo na te te dingin chil ha chu su mit ding tha ding ahin go ta hi choin chon pha kisim chil ha hung na thei abel kin ahin thak tai hi chu kan hen tha sa ham te la agilo pa gul hagaw ti chu satan chun ken aman cha abel cho tha sa hi tai gul chil ha ken chun abel atha wangin pathin abel helding set ahin pin sa tai ti chu ni sei ta ve pathinin alheng om sa tho ve ti chu satan in amu pha chun ama a plan chu ahin khel tai pathin azo loading a ke het pha chun chilha hung na ding mi ho chu su bo ding ti chu to gon hen nei ta in gul chilha ken khanguya ko na achan nu te hi chu mi him chan nu te ho chu to set phunguya acha pate hi chu pathin cha pate tin a sein bible in ama ho chu akiche ahung kichen so sa to ta ven ahung ki dei to ta ven le pathin mit mu in chon set na mi him lung sunga khan git lo na jing ahung hitai ati heti chun mi him population chun na sata in pathin program dung zuya achi lo pha chun apung zul apung tun ta na hin set na jong apung tun ta na hi le vanui chu khan git lo na alo dim tai ya chu pathinin mihim asim cha kisi tan pathinin hichi bitam ta vanui lo so a medium set million a medium set chu hichi hol a chen vat na le noa bo mi chon pha khat bo hin mata in pathin vanui mi zo si chu twin an sumang ta na hi noa le in sung mi te chu pathinin an hu do ele tui sang le jawa chu in vat na hele no cha pate shame ham japhat ama ho chu ahung men ama ho chun chi in khai win shame chu chon phapung goi ahung ahin pu in ham le jafet wang chun gul chil ha ken bang chun pathen mi te do gal mi pathen mi te gal mi in mi pathen mi te sugan thaila that asumang dinga ki gong jing nam mi te ahung so do ta ben hi tui sang le zovin mihim hapun hung pongkitan chon sit na jing a hikitan pathen do na in babel asavin hewa chun pathinin abraham an ko do ki ne abraham ko na chu van noi pathei bo chang digin pathenin pakai pathenin an sei ele abraham ko na pathin inin van noi pathei bo ding hi ti chu ipiti pathei bo ding ham atia le hi chi abraham ko na hung do ding chilha thuti ma ko na chu pathei na hung do ding hi ti abraham chilha chu koi ham atia le pakai krista hi ti chu inazil tawin tu ni la hi zania isayu aban izom ding wa hi satan chun pathin special plan program chu abraham to asim chu a heta na hi pathinin abraham chu nanga ko na hi chi chil ha thu tip chu kip kapi ding a hi tia na se hi ya chu satan in twa hi
Abraham le Sarai lung thima chun thu a hin sei ta in Sarai chu a hin mangcha in Sarai lung thima chun naji pa Abraham koma hitin sayin nang la na te ta in pathenin program dang khat ane hina ata ti chu lung thima thu en sen Sarai jong people tam Sarai jong aji pa koma Abraham koma chi in vetan Sara thu sai hoi tan ga ngai ta di vin khat ve vetan pakayin keima cha hingdingin ai phal ta poi koi ango a pakai ango chu ni henga ka tau hi amanu a ko na chapang ka nei thei na dingin ka so nu koi ha so nu chu hagar ko ma chun ga lut in lang ama to lum khom tan atin hele te sapu jong chun ajinu te sipi thu chu angai le tan heja kon chun Abraham le Sarah in chapa khan hin nei hon ta in Ismail hin sa hon tai ai le Sarah lungthim sunga thu sei chu koi he dem tua hi isei ma bong wa chu Genesis bung thum chang som langa hi a background na atopia inei ding heja hi Genesis bung thum chang som langa hi hoi ta ilungthima ai koi wa pathin tu simte ho Bible tu simte ho khang tu simte ho in vet na hi le pathin le Satan kido na pathen program le Satan program kido jing na cho imu thei be ni sarang tum chuma thu sei chu koi ai ta dem Satan pa te ding hi aji chu Satan pa in hi chi thu tep cho he hi ya chu Satan pa in ana to athil bol ho alung put angai to zo se hi chi chil ha hung lo na te ding le hi chi chil ha su chimit na te ding na to hi Ismail le Isaac Isaac chu ahung peng hon ta in ama te ni ki ka chu ipi hung so ki tam te hele ken la Abel tabang chun ahung kit tan hi thu sim chu ve leo chun Ismail chun Isaac chu thading anugwe te chu ipj a Ismail chun Isaac chun na thagut han e chu ve leo chun Bible chang khan simate Galatia bungli chang som ni la ko a chun hitina sei ama wang July ta sa phelam dola ping pa chun hagaw lam dola ping pa chu su mang agot a hin tu a jong chu tabang chu a hi te Galatia ki sei chu ta sa phelam dola ping pa chu koi ham atia hele Ismail chu hitain hagaw lama pathinin nang le Sara akuna hung ping ding ta thutip anapi chu Isaac chu hin isia hi pathin program dungjuya chi hi pathin thu dungjuya hi hagaw lam chon dan hi ti chu iga amwang ve win Ismailin ta sa phem lam dola ping pa chun Isaac hagaw lam thutip dungjuya ping pa chu su mang ding agwe te chu Bible chang chu na tha ding anagwe te chu ya cha iga zil do wang ve thein sei de mi him khat iso pi khat ko ham khat promising person mi a tinga le mi him hi nahi ken hi na Ismail hi na agilo pa hi na mi him in input na chu phem tele chot thla ding ei sanga ching jo them jo ham khat imu tinga le not thap ding chot thla ding su thla ding su chimit ding he do ding ti ho hi cho hi tabang hi na nei ho chu character nei ho chu gul hagaw nei ken tabang ken lampia chi ho na a hi wen hi Ismail in ipidanga Isaac chu atha sa gut ham te hele Satanin abol sa cho Satan lungput chu pi ham chil ha cho hung lo na te dinga hi chu imu wen hi abana tu sim khat imu kit wen hi chu koi tu sim mu wam te le chapa ni ma hung peng kit in holai muna chu imu ta wam te hele Jacob le Esau tu sim chu hin mu kit ta wen Esau chun itabang hi na character him nei tam pathin hi na chon pha hi na character chon nayam anei ta poi ipja ipti ha theiwam ama in kanan mi te numei ho anu la pa thu ngai lovin kanan mi te numei akepuin chun chung chona a bol khel len ta chu pham tile ama bird right ativin chapa hichi bird right chu chil ha hin hiding thu tip chil ha ong na ding mo pu na hichi bird right chu na sa na nei lovin kho sa na nei lovin hiti chun anau pa ko ma chun Jacob ko ma chun an ki zu do tan hi chi bird right anei pa chu ama akuna chil ha thutip lo pi ta hung ding hi ti chu kho sa na nei po in ama akuna Messiah hung ping ding hi ti chu kho sa na nei po agil kil pe chun na an ki zu do tan hi chi bird right chu Jacob chu pathen phat thei bo na
thling set apa ina na pitai Isaac chun isau chu ipidi tam te hele simtil bu bung som ni le se gi chang som li le khat na chu ni tin sei tai chu in apan phat thei abu ji chun isawin Jacob a hota na hi chu in isawin alung sanga chun kapa chunga lunghem na ni kho anai tan kapa hin kum khu ake chaina ding anai ta in hi chu zo chale kanau pa Jacob hi thatning ka te ahin tiket ta ni hi cha chui pi mu ki ta wa so pi ki ka ki gal na ki tha ki mat na ipiji ham khat chu gul chila ong hi ta in khat chu numeinu chila chon phasela so chila chong tan Messiah hong pe na ding chu a hi vin he chu satanin a hot tan hi satanin su chimit ding su sit ding su bu ding agut ji hi tu hin isau lung thim songa chan gul hagau chalut kitain ka so pi pa Jacob ka tha ding hi atiket tan hi heja isau lung thim songa lut na isau lung thim songa thu hin sei chu koi madang hi lo ding hi Genesis bung thum chang som langa chu mangcha alung thim ngai toi isei wa hele koi madang hi pon gul hagau Satan chu hi aji chu Jacob chu hu hing na to gon chu ain mol so ding Jacob chu ama akona phat theina na sata hung hiding ama akona chu nam tin vai pi phat theina hung hiding Messiah hung ping do ding hi chule hu hing na to gon chu sim do ahung ding hi ti het ja chu ana ho na tha sa gut ke hi ya chu Jacob jong chu imuta ve ne hi japa som la ni nein chapa som la ni la achun juda phunga konin thutip chu ahung goi lunge ti chu imukin ve Joseph tu sim chu an ve ke taw hete Joseph tu sim chu vet na hele ama hi mi chon pha pathenin adai sa ta khat nu la pan jo ngai lu ta khat hi ahin la ama wang chun injustice aso pi ole na ho akona jong don dan di lo ta bol sit na eng sit na chunga an tam vel tam ta na hlungin hi ahin khwa chu vet na hele me zo si hi chapang phata hi wang chun me si hi ti sai dam aphalo jeng anup lo jeng in an hlungin hi ama chu Egypt ma so in an ki zo do ta ve ti cho tu sim have hele Egypt al hun zenga jong chu bo differ in nei pin azol jing lai jong chu ki ta ten an aumin hile hoi lang i hlungam jel al hung ta ni song kula tan lo ta ni le chilai mu the chu phem tile chon phat bol mi pha chon phat bol mi ho thu ta din pi ho na chon phat lo hi pi ma chon sit azam sana chon sit jam san mi pa jon hoi lai thong ta song kula tan lo ta ni lang khana mi him lunggela chu e ka chon phat loi pe ham jela kom lo song kul ka tan ka gen thei mi him hin khwa hi hi Joseph again thei na zo se chunga chu pathenin program len ta Joseph adinga anagon kit ta cho som khat jawa kum tham pi jawa pi hung te tam tele Joseph chu prime minister Egypt gama leng pa nui chanin hung pangkit tan hi elem ichi Egypt gam sunga chun kum sa ge hi kil hung latain amo puding chun kil ha sunga kil ha masanga an ne ding imezo si suning ding chun Joseph cha hung pang ta in ele hi kum sa gi sung chun Egypt gam mi te le akoma ho ki hin so dingin pathenin anamang chata ni ya cha so pete ho tu nia hi chon phat na bola in sunga jong hi thei hi in sunga jong chon pha ahi wanga in sung min hot ball lang nei si nei ball ki de ho jong i mei theu hi ahin la na chon phat na thil pha na bola pathin na gi na pathin na nei phat phat na la pathin hunung le na sata naman sa thei hi ti hi sopte ka tel kho na nom hi ele sopite ho jong cho azo do ho jong cho ahung ta vin akimoto vin Joseph min akiphon do achun asopi ho chu akamovin nei ngai do min Joseph ka bol khel ta ve te ngai da ma thumin hi cha chun Joseph in epi sayam hi chi ka lung tong khatai hoi tan na ngai ben Bible chang an sim da diu te hi ji chun tu nang hon hi koma nei na zo je u chun lung kham hi un a hi lo le nang ho le nang ho ki lung han hi un aji chu pathinin hin kho ven bit na koi ho hin kho ven bit na diam mi jo si hin kho chu avian bit na jong jai thove hi jong le am ho in sung na tu pi pen am ho in sung hin kho ven bit na a na dinga nang ho masanga pathin e na sol hi atita na hi
aban le azi chu hichi kumni sung hin hichi gama hin kila latai chule kumnga na layin kumnga wa na layin kel ha na ding chu hichi sunga hi lo tu le chang at him lo ding a hi hicha bible chang aban hi hoi tan vevo chule lei chunga hi na chil ha u hong bit ding le hlat do na lo pi ta a na hin kho hoi do sa dinga pathenin namasanguwa ay na sol a hi atin hi gam sunga kel hin la sa chu ko ham satan pai ibija kel na la sa jacob in sung mi te chu kela tha ding thi sa ding ti cho ya so pite ho tu la ya gal le tol ki te thil phalo disaster natural disaster human disaster impi disaster la thil phalo ichung wa hung hung ho hi satan pa thil bol hi tu ne ai het deu chung na so pi thi ham na nu na pa thi ham na cha na nau thi pathin ji eloi pathin ingo nau za tam tam ji ni thil si chung ang hung ho hi satan pa ji hi ama wang thil si zo si chunga pathinin thil pha program ana koi kit ji e ama ging te ama ta san te ho dingin hallelujah pathin thangbo ve ichalai bible chang chu khat ve ga ve kin bo lei chunga hi na chil ha u hong bit ding le hat do na lo pi ta nin ho hoi do sa dinga pathinin namasong wa ai na sol hi pathinin igel lo lam ta wa hi jong le na ama gi am ho gel lo lam ta hi jong le joseph chu ipidinga izim ana sol masat ham te hele hichi jacob in sunga chil ha thu tip ahung thai na dinga chu satan pa chun kel ha sa ding tha ding anago he chu ama wang pathinin program len zo anago nge hi sa pa wa chun preserve a posterity atin posterity ti chu piam tela hi chi chil ha sit ti na zong hi preserve more na ding hoi do na ding hi jin ding a chu pathinin joseph chu gen thein na zo se chunga anaman cha hi ti chu imoven hi bible chang khat an simwang vai hote genesis bung som langa chang som le thum som le li na chuni tin sei chu in pakain abram za na chil ha te chu ama ho gam hilo gam khat na maljina ga diu a hi chule ama ho chu azen diu chule ama ho chu kumzali abol gan thei diu a hi ti hi kichin ta in hen ati chule keiman agazenu nam jong chu athu u ka tan ding a hi koi ho sai nam egypt te cho se na hi kumzali so atan diu gau thu cho hi chule ama ho chu khunung le ne logo ning hling se na hung po do diu a hi pathinin chalai pi se ham atia le nami te ho chu hichi egypt gama chu na egypt gama chu kum zali so tang diu hi chuting le ama ho chu ka hin pui do ding egypt gama ko na chu ka hin pui do ding hi kanan gam zone dinga chu ka hin pui do ding hi atin hi epija israel te chu ti taute jacob in sung te chu a hin pui do a kanana hin pui du good haman te hele pathenin abraham ko ma hi thu tip chil ha thu tip chu kanan gama chu hung thung ding pakai pathen abraham chu anaki tip namun khat hi ja chu kanan gam anatip pi hi ja chu a hi hi chi kanan gama chu pakai krista ana pingam hengi kanan gama chu ana pingin bethlehem judea gama chu na pingin hi hi chu hoi lai mun ham bethlehem judea gam mun chu kanan gam mun chu hi ai le pathen ana sei thêm gạo thua ana sei do thu ho chu satan pa hin a het ji chun kanan gama akile diu chu ana dei sa tapon ipi hen bol tam na satan farau a hin mang chata in kanan gama achi do diu chu iwet na helap chi sa lo na te te ding in na satan tang anna hen tong ta in egypt ma ko na israel te hung do go na wa chu bei che hen hung do po ben farau lung thim chu ata che in na satan ki din te na supernatural battle heta so ki do na ki din te na sata hung tan hi farao chu koi man cha satan ni na man cha sol do lo na te ding gam na hi sin na sata ta ling til ki dang ta kha chu ezekiel bung som ni la ko chang thum na in pharaoh hi the great dragon lamdang na sata tin an ko ve ati ni ki dang ta hai na ipija a pathinin pharaoh chu the great dragon te an ko ham aji chu dragon chilha hi ji chu gul chilha ma hi ja chu dragon ta na ko hi
Pharaoh jong chun abol the na zo se athanei na zo se mangcha in Israel te chun Egypt gam adal ha un te devin na atong tan hi ayale Egypt gam dal ha sa loading kanan gam chi sa loading ti chu Pharaoh se ahidem Pharaoh chun ha do ding chu adei chu Bible chu se male na even na le tu chim chu hoi tai na le ha do ding a good jing chu ewanga tu tang ma chu koi ham he chu gul hagao satan chu hi atu tip ho zo se chu aban bana pathin pa chan tu tip ho zo se chu aban bana hungui lang na he chi holy line chu ahin guil hun sa ahin su bulit jing ke je chu satan pan jong program chi dan pathin chi program hungui hun dan a chi dan chu a het je a chu na sata pangkin hi alhun nge nge wala pathin program chu lo hling ding hi ti ja chu na sata ana pang hi ti chu mu ve ale Israel te chu kanan gam alhun na diu chi gam tip gam alhun na diu border gam gichin alhun na wachun spy mi som lang ana solven le spy ho chun gam vel le ho chun ahung ki lewa chu ipsa ta bam kanan mi te chu milen ta na sata ta hi ve ho chi lut thei po ve ama ho chi le i zo lo di hi tin ahung ta ve nei ale ichi mi som ho lung thima thu sei chu ko hiket tam hi chu gul hagao satan chu hiket tai pathin ka pi ding hi ti chu asong lal ta ven hi gam tip gam boundary na gam chin ahung thun wa chu ichi balak leng pa chun balam chu akovin Israel te hi gau samin anatin hi amawang balam chun I tabanga pathin mi te chu gau sap ding agot wang chun gau sap zo to pon hi ipizi inam Israel te chu pathin to ki goi zop na phatta ane hi so pete ho tunia zong hi pathin to ki goi zop na Krista to ki goi zop da di ta ane vaile sabse nahi hanlang curse izat zat hi zong le ichunga pathin na thun sa lo ding hi ti he jibin pathin ne thang wo be balamin zong balak ko man chun azona in satan hi Israel te hi pathin di ta anei pe no relationship na sata di ta anei jivin mo hi sabse da chang thei ta po ve Israel te chu su sit mong din ati le apolanga ko na gaw sap ding chu a hi thei ta lo ji chun asunga ko na ati ta asunga wa ko nin suboi ta na ti ya chu polang ko na asu boi jo lo ta ji achu asunga ko na satan pa hikit ta chola ko ha itia na hin tong chu Genesis bung thum chang som langa ko na itia na hin tong chu ko ha satan pa gul hagao chu hi chi moab mi te doile ai hote milim hote numai ho chu ama ho chun pathin mi te Israel te pasal ho chu ahin ki zol piwin ahin ki dei piwin girlfriend boyfriend iti ho chana hi chu ahin bolta win illicit sexual relationships pathinin aphallo kitchen pidinga aphallo mi te chong ki chengovin ahung kitim tawin Israel chapate ho chen pin bolta awam pathen dei lo ta chu a kitchen na chung chu na wa jong chu amilim ho chu an ho tawin muap milim pathen ho chu ahin ho tawin hi hijia gamtip gam alhun kon chakhat na wa chu chi thing sat mi sang som ni le thum sang som ni le sang thum na nahi si in anathi tawin hi iji epija anathi ham mi chu za lai chu mi sang som ni le sang thum jing anathi jing chu epiji ham pathinin asai ngai lo na ji avelin ipi mu thei kin vam te hale satan pa he behind the scene achu na ato jing ke hi chin ha hung lo na te dinga mi chu za tha ke ta chu second Samuel bung ni langa chu invite kin na hele koi chu sim chu in move am te la David tu sim nu ke ta be David lal to na chu ton so na ding a hi atin hi ipiji achu hi te chu sei ham te hele pathinin David na ko na hi chi chilha David chilha ko na chu chila tu tip chu hung ding a hi ja chu David lal to na chu kum ho a ton so na ding hi tin an sei ele luk bung khat chang som thum le thum chu ivet na hele he chi tu tip chu koi ham e he ta be Jesu Krista hi Jesu Krista chu luk bung khat chang som thum le thum Christmas ting le chapang hon asim jing ke yo David in pia kuna hung ping ning Jesu Krista chu hin satan hi ehle satan pa chun David in sunga kuna
David chapa Messiah cho hung hiding heti cho henam a hen hi David hin khwa chun buina tam ta hung thung tai bet sa na dingen thusim David thusim ni hin se wang weng kati Saul leng pa dinga David in tumging ana tumpi a chu ni veita David chu ting gol ting cha a kholi dingin Bible na sainal ka sa dan chu ting cha a ting gol chu khoding banga kho be ding in ague te chu ipiji aham Saul sunga chu lhagau bu lu he te chu koi lhagau hom gul lhagau satan chu lu ni hi chi chu hi a chu David chu kholi ding na gun ni ipiji David chu thadi gun ham David na ko na David chapa ko na Messiah thutip chila hongding chu a het ji hi First Chronicle bung som ni lakhat lang bung som ni lakhat chang khat na chu vet na hele David koma chu seten pa in alung thima gal a bol dinga chun hey na sapei ho hi mi za ham semin ti hin asim sa go na te chu pakai pathin wang pi sem David na sapei a ki sung hin na sapei za chu sim hin ke ma tha na gal na zo ding hi ele seten pa chu ni pi ja chu simmin ati te te ham iden hu na banga chana pathin thu cho ado te te cho pathin thu mangcha satan lung thima cho David chun pathin thu ngai da han lang pathin in that le ti cho David thu sima Bathsheba to amani experience ga sewang be lo han Bathsheba to chun alum khon tan azong han tan hi jese se cho hilovin ajipa Bathsheba jipa jong chu galaya gal muna chun athat tan hi masang lai Old Testament khang laya hi chi mi ji to zon mi tha got na choi pe songa se le ding che cho ibiza satanin David hin khwa hi nasata hi ta hi asu boy ham na hin a hin khwa hi hoilo ta ta aso sa ham ati hele satan pan he chula ama ko na hi thutip chapa chong ding hi ati ja chu ama ko na hung ding chela chu a hot ji hi tu chan gai seu hi ni hetim theu chana hetim thei deu ka kinemin First King bung som lakhat langa chu hitin a sein hi Solomon chu mi ching pen atin an ke sein hi ama wang mi ching lo pen mi ngol pen jong ahung hi tai ipija chu ka sei ham te hale ama chu pakaya ko ne na gamla in anamwa amang ta hi ipija ama chu pakaya ko na wa amang ham aji chu ama in ji tam tan nei chu ji sang khat lang na nei hi aji ho chu ya ko ni ham First King bung som lakhat langa chu vet na hele aji te ho chu Israel gam kim vela ko na milim ho pathen nei lo pathen hing nei lo ho pagan nations ho ko na hi atian hi epija satan chun Solomon chu hi chin numei dang ho to chun ki chen hal sa ding cho pol ding chu adai hin tem satan pa chun achiu chu su cho pol te ding David chapa Solomon ako na chu hi chi thutip cho hung kit di aso a hi now identity pa chu su mang te ding nam hlen hi now chu su bo ding su mang te ding ti alung tup a hi je a chu hi Assyria te lengpa Sennacherib chu ga veleo hen Israel phung som ho Northern Kingdom chu a hin lo khoma Judah chu a hin lo khom gut na chun hi chi Assyria mi te hi mi gep nei ta hi wi aji chu galmi bola jong bol lo mi te hi ven koi ma jong hi dem lo hing hoi lo mi hi ven a chot pha nau nam mi te ki to pha just gam hel su chimit hela alha jo hi ya chu Assyria mi ten Sennacherib min hi chi Jerusalem a hin lo khum go na a hin kim vela chun a se pei te la khat wal la khala sang som get la nga lang se pai ho to hi Jerusalem lo khum dinga an lai wa chun pakai van te la hungin zan khat chun hi chi la khat le sang som get la sang nga mi se pai ho chu aponin anathat ta ne hi ti chun pathen ahung ke kum lut tan chil ha ahung na ding mi te ven bit na ding chun avelin pathen ahung ke kum lut kinin hit tabanga se pai mi tam ta cho pakai van te ahung that tan hi Mose ko machan pathin hi tena sei hi na mi te Israel te chu akita lova hile hi chi gam tip gam alo sa naw muna ko na chu expel
kan no do ding hi atitan hi chi satan pan aza chun akipa hle nei achon sit now ji le sidang nam dang hoto aki cho halawa satan pa program dung zo ya chu alol hena chin ahung ki hal cho polwa su bo ta pha no chun babylon so in akai ta ven hi cha chun satan pa ke pa hle nei a je chu messiah tu tip chu hung lo na ding nga chu lol hing ki sa the da na hi tai pathin in israel a kho sa hi agamu achan diu ai lawa alu diu chu athu pi hi lawa hi israel te a ko na messiah hung ding pa ja chu pathin an kho sa an athu pi sa hi nya hi athu ngai lawa le ape do athu ngai wa le a hui tu ma aven ben hi ti chu thu sim chu mo ven hi ale aban gang chalen esther thu sim chu na ge ve kit leo hen esther bung thum chang som le thum langa chon imu dong ju yen hamanin juda mi te chu juice ho chu tha ding plot anagung tan hi leng pa chu anal hem la in pathin mi te chu su sumit ding tha ding anagung tan hi haman chun ipija juda te chu tha chimit jing ding chu agot hin tem juda mi te ko na chu thutip che ha chu hung ding hi ti chu a hi abana hichi old testament hi evet ting a hele tu lai pathin tu sai hoin old testament ti le israel hi tu nya genesis bung thum sang som langa mangcha a thu simte ho hi behind the scene ho hi I ho do wa hele israel center helovin chilha center chilha thu sim zo an hi e chilha chu koi ham pakai krista hi ti chu heta aji chu israel te hin hi chi gul lu chu vo chip theina tha nei lo hi even nawal he gul hagaw satan chun israel te chu bei che khian azo ji cho na an he ha khop lo azol ha khop lo cho chi dang nam dam me ho cho mel hoi ta ki chen sa la azo jing cho ama wang hi chi gul lu vo chik ding chu hi chi thu tip che la cho hi ji a cha bible hi old testament hi chi la chung chang lai lung pen hi tu hin ezra bung ko chang ni na chun ga simwang veutin ipi a bol gunam te la cha hin veleu chen aji chu ama hon achanu teu chu acha pateu jiding le ama ho jidin aki puijun hiti chun mu chi theng chu ama ho le ama ho agam mi ho to aki hal so tawin hi chi su khel na chu leng ho le vai hom ho khut aha hi di se ni atin hi injala ya chu ipi se ham atia hele intermingle chidang nam dong ho to chun pathinin ahin ven pathinin ahin sip holy line ta chun su bo ding chu na sata in koi hona bolam ti haile satan pa in acha pateo noble man juda te noble man ho chana bol sa e ti chu imuven hi to sim zo sia hi vet na haile satan pa in hi genesis bung thum chang som langa gau thu alol hin sa lo te ding anagung e ti chu imuven hi ama wa hi cho zo sila chen pathinin ipian bol tam de galatia bung li chang li na chun ai wangin phat ahung hin ta in english ba chu in the fullness of time a phat ta ahung hun na chun pathenin achapa chu numai sunga so dan thu nuya ping ding in ahin sol tai atin hi hallelujah satan pa chun na sata thu simjong chu adang tam na lai isei zo lo de hi chil ha thu tip chu ahung ding chu ana khang tang zo ta pon hi ma wang pathenin a phat ahung hun ta in chapa numai hung ke ta chana numai sunga konin ahung ping tai tin hi ya chu chi bible la khangui hi evet no wa hele matthew bung khat chang khat na hin evet na hele pakai ju krista chu abraham chilha david chilha ai lo le abraham chapa david chapa hin tan hi pakai ju krista chu ahung gui lung tan hi ai ya le chalaya genesis bunga hi evet na hele adama pat nuwa ni khochan gei phungui elor khangui chu ahin sei na hi genesis bunga na chun aban dile genesis bung som lakhat na chun shame ti chu nuwa chapa shame apat na hi chi abraham chan gei phungui khangui chu hin sut kin hi aban dile matthew bung khat na chun abraham ko na jesu krista khangui chan gei chu ahin sut ni hi ni cha imu do tu thil ki dang bible la imu chu pham tila hi ti jesu krista chan gei khangui ahung ki sut zowa pat khangui a ki sut ta pon hi jesu krista ahung zowa pat in khangui a ki sut ta pon ipiji ham
genealogy kiti khangui hung ki suit nahi pakai su krista hung pen adinga khangui ki suit hi ti imodo theven hi ya su polin jong hi tin na sei hi hi chi khangui ki suit lo na hi a purpose su Jesus Krista Messiah align hi chi khangui chu ahung ki he theina ding mu theina dinga a hin bang tua hi hi chi khangui phungui suit ho ai boi te hi ben tin polin in hil chaw ben hi Isa chu Jesus Krista chu Abraham chelha na hung peng ta in chelha khat na chelha khat ati chu hung peng tan ama akona nam tin vai pi phat theina hung hlun theina dingin he chi chu hung gui lung ta na hi a hin ja chon kinga ji poi tu sim chu kang chan sei kiningi Bible chang na simate tu pon mu som ni chang thum na chon tin sei chu in wana mel chi na ke dang ta chom khat akimota kit tan hi veven dragon san len ta alu sagi chule aki som chule alu ho a chu la lu khu sagi ki khat aumin na hi chuina manun chapa khat a hing ta na hi ama chun nam tin vai pi zo si chunga thi teng gola vai apu dinga a hi chuin acha chu pathen henga lalto na la to ben om ta na hi chahin gul elawal dragon kiti chum ta chana aban le numei jong chum ke ta in chilha chapa cho hum ke ta ni hi chi Genesis bung thum chang som langa goilun na hi numei nu chun chapa ahin hin tan hi le dragon chu gul hagao satan chu hi na he chi chun chi anau sen hung peng ding chu tha ding wal hum ding tha ding agoi ti chana thu sim che he na chala Jesus Christ hung pe na Herod mangcha a satan pa in nau sen ana tha gu chu ahung goil hung ta in ahin la chi nau sen chu pathin in hoi do in satan na kunin hu don hum tan hi he ti chun pakai Krista chu ahung pi lengin hin khu theng ta nang lekein no lobe hin kho iman ding pi chu ama in hi che hin no lobe hin kho chu hin mangin tunia ama ikisan vai le no lobe hin kho aman chu ai ho ai pi de hi cross a khet ben hum tai nang lekei thi khela hung thi tai nang lekei chon sik jin hung thi tan hi ama wang ain khwa che vet na hele satan pa chu aki zo sa hi helen hi pathin anatu te ho zo se abon chakein pakai Kristain ahung gui lut sai na hung subul hin hi pakai athia atho do ni achun satan pa adingin thi na da aging tan hi pakai Krista chu la to wanum tan hele satan pa ding ha chu alu vo chip na ding jong lung tan hi hi cha chon ki chai nai poi so pete ho tu sim chu evet ke na hele chu in dragon chun leya ki le ha chu ahung ki le ha chu amu in hi chun acha so a chapa khat hinga numei nu chu abol setan hi ti chu numei nu chu ati hi ko ek sei nam pathin ko do hlen chom hobung mi te chu ki sei nai chapa hung pen do na numei chu ko ham te le Old Testament na pathin mi te pathin ko chom hlen chom ho chu hi vin abana chapang naw sen chu al tha zo lo wa a zo lo pha na chu koi chunga lung hang tam hi chin numei nu chunga chan hung lung hangin pathin thu gui hlun na kedan dan nan chu is a gul chil ha ho mang cha chun first century Christian ho zong mitam ta anathan ben middle ages line zong ta san faithful follower ho kita ta pathin thu zui ho chu 50 million bal ahin ho na cha ben ana thi kin ben hi chan gai chun satan pa hin numei nu chunga numei nu chil ha chunga lung hangin na atong ina hi chan gai chun ke do na numei nu chil ha Krista le gul satan ke ka ki do na na sata dan hi chu ki do na number 1 alin pen cho hen abana anui dewa ki do chu ko ham tela satanin achil ha hole numei nu chil ha ho ki do na alo wala gulin satanin numei nu chunga hobung chunga do na abol pa cho hen nang ho Krista a baptize chang cheng se chun na bon chawa Krista chun ke vano hitai Krista chun nei hitai ti Krista a baptize chang ho chun Krista anei ta ve Krista an hiule Abraham son Abraham chila chun hi ve thu tip bang ta chu go loading na hi ve ain tiket tan hi hallelujah chil ha di ta chil ha khat thu tip chu ko ham pakai Krista cho hi iti ta ve thu tip chil ha chu ko ham tile pakai Krista nei ho Krista a hi ho Krista a chu ipiti hi wa baptize itchan wa chu ati chu Bible du ya chana Krista a baptize chang ho chu Krista an hi ve Krista an hi wa le Abraham chilha son chun hi ve ati ta hallelujah lo pi le jing na go loading
hi ve krista to go lo khom ding hi ve pa pathin go lo ding krista to go lo khom ding hi ve ti hi imo ve hi abraham chela chu pakai krista hi thut tip dung zoya baptize changa krista ahu hing pule lengpa akisana baptize changa krista a hi ho chu abraham chela ai kinove atin hi alo bil he jinge hobung hi krista ta sa hi atin hi ale achai na kha satenin ado hi koi ham te hale krista ta sana krista thutip dung zoya chela akisim ho chu tu nia hi satanin na satan ado ve ti hi bible ai movie hoya ki muam te hele thupon bung som le ni chang som le gi na chun hitin se chuta chun gul chu numei nu chunga chun alung hangin ama nu chela ho koi ho ham ama nu chela ho chu pathin thu pi nit le jesu krista thu het to sa job ammo cheng se chuto ki sa dingin akon do tai te tu nia satan pa kon do a lung hanga akido pi chu koi ham te le numei nu chela ho ama ho chunga chan alung hangi tu nia hi na na ta san na hi na pakai krista nei na hi nam krista an hi na kaping thai na tia na pien tha na chu krista an ka pi do na baptize na chan na chu na vet sa hi na chu tia chu pathin mi na hi ta krista an hi ta baptize na chan ta hele pathin tu pi nit na jesu krista thu het to sa job amo cheng remnant na te amo hi chu bible revelation dung ya chu mi thing ho atikin na mi thing ho thu ha je kelange pathin tu pi ne na jesu krista ta san na nei ho atikin ne hi hi chu tu nia he nang la kai jong thu tip dung zoya abraham chila hi ta ve krista hi va hele tu na ikidong pi hu ko ham gul lagao satan chu le gul chila mi chon phalo mi gelo ho satan son la pa ho cho hi ve ya chu ai ho hi tisan me me a kido pi nei hi po ve ta sa kido pi nei hi po ve lagao gal nei hi ve pathenin athu sei do te ho so se phathei bo pi ventin jing ne ha ting le